Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Kadyak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak unay ti oras nga ititidyo, tapno agdangag kadagiti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo, arubi. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Day di lolo kan lolak edi tinaasam nga agdangeg kadagiti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Iso nga inyub ubing kumot tinagdangdangeg kadagiti drama. Ket pakaragsakak unay ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok edi a drama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno ada busbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngamjakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon ti nagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang beshi. Ang nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan nagkanta. Ay unay kan. Kalkalpas la ti trabaho ta ijay moal. Apay di ka pa'y nabannog. Nakainanaak itayan best. Sayang madayjay no palos pusa. Isupay no adamang tad ititip. Ay na, nulabsam ti agsarita. Kasla mo 5 ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanin itinginginaan a restaurant. Ay wow! Go beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? Oh, may kamanbit dito, apo. Aday ba ka? Anya day jay, Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adto apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglod mo. Ay, well, Lola. Ado day ta na. Jay naka-unload ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na ken pang text. Ay, anya nga ti i-text ko ni Manang Ruby.
Damagam no kaano ti panagawid na. Ibagam tagumatang iti kape. Naibos nga minin ti ginatang na idinaudi ang nagawid. Ibagam tajay barako ti alaan na, wan. Wen Lola, iso ti itiks ko ni Manang. Sige apo, ibagam tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mga lantumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Robay? Saan kan upay ang makaawid lakay? Adda ka no ngamin pag natibos na. Ket ni Rubila ang titalkan na ichay mol apag-obraan na. Kastaya. Wen, Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nang tinagtrabaho ngam ti agiskwila. ay, wen nga rod lakay. Ang may niya ngay nga rod. Isumot siguro tinay tuding agasat yay apo ko ta. Una, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna agasat na. Gasat na ti sana makaiskwila ta kinay kayat namutin ti agtrabaho. Makatultulong matkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mat iti allowance dagiti adina. Sa bagay mo't kiti Ang may masaya nga nakatalaga. No nag-eskwela ko may sa kumaitan a maestra. Wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello Manang, kaano ka kanong agawid? Ururayan na kadalola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko. Ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko. Wan? Kasano nga iti pagpagatang ni Lola? Ipawit kunton iti biyahe nga agawid di ta inton bigat. Inagan kunton kan ka, kasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod Manang. Mangipawitak tumatlaangan ti allowance yo kin ni Raisa. Kastamot tun dalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pay akasapulan di tabalay. No agudong da ijay ili. Sige nga rod Manang. Kaya tagyaman unay Agan-anad ka nga rod dita. Sapay kumata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka met. Ururahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wen, agpakadaak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka no ni Rube inton bigat lakay. Kastaya. Kahit nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Bagno manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Apay, agpakibin ka ngamin ay kat no napigsa tapay matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay nabayag mo na panawan. Hindi na udya nagpasyarak iti bagyaw. Imbag ta nalagip di aputa ti panangikuyog na kadata iti syudad. Isuka no ti regalo na ken ka. Iti umadanin a panagkasangay mahulakay. Ayun. Intun umay alawas ti kasangay ka. Isa ganang marod ti usarak abadaw. Kan jacket ka. Tanalame ni di bagyaw. Wen, isa ka nakinton madamdama lakay. Imbaglaeng tananakam ni Rube nga apo ko ta. Wen uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, ti kasto yan na pasamak mo, lakay.
Apay nga embati na kami matan. Lolo, apay di mo matan inuray ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaws tiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka itangal daw. Kung nabasa pa maturog, iti kasta, basa pa mo't nga agring, kat makaparti tinitiba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang muna yan, takasto'y matan tinapasama. Saan ba't gaya man nga si diriri nga kitayag sapa. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry na itakla nga nakawin. Sorry no dinak na oray ang nagawid. Idi si bibiyag kayo pa. Rubiya po. Nagdagsan ti barokong ko, Lola. Ang babawi akman, ngam daladawan ti amin. Sapay ko matamawatan nak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta. Agkitaw kalata iti pamakawan kan ko na. Iti kasta malaganan magtirik na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, Mami? Saan akon nga agsubli di abroad? No kasta, ag for good kayon, Mami? Una, bakit ni Lulayaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay? Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, Mami. Ngam talaga ngamin ajak mayulo idi ti agadal. Sayang laang ti kwarta busbusak. Nadyak mat laang makagraduar. Sana bale, tauray jak nakaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance da Ray ken Raisa. Sa bagay katanyangay, anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, Mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mangtudak, Mami. Hello, sa dino nga iti pangdagasan miking ka anak ko. Ay, pasensya kayon, Mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya, apay ngay. Kunakman no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Ti kasta, mumut, dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, Mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a taong agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, Mami, sana bale, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay si ka nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no adaytad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka agawid ita man ha? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat.
Busy ak amang your ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rod umay ti kasardaman ng Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Chay. Katuan manang. Ay, sayang ah. Lugi ak manan nga rudin. Ano kasta? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin manang. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma? Kaya't mon samat nga awan allowance mo iti makadomingo, ah? Angaw ko lang day jay manang. Si kamit. Angam adakan ka no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day tuy matiitod mo kinirais na. Ibagam tumat ken kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Jowan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Bumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Ken iyalaan nyo iti prutas. Wan? Wen manang. Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kid-kid daw na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. No kasta, di ka man nagawid? Saan a talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumatla ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikat ti makamo manang. Wen, umawag ak tulangan iti agsapa. Sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Itay ka pa ya makumikom dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Disi ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudan. Ay, wow! Congrats myself ang aron. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, I-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubli pa iti pwesto ka. Ang mga nodamanan gumatang kadag iti lako. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, Mat. One best. Natay ka no ti may isang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga makumikom. Urayam, pacheck nga reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock ken collection dito yung pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kasta dagiti business-minded, des. Business ti ada iti panulot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Naman niya nga Talaga kasta. Ken, mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo ba't ita. Ang saan mo? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na. Kapos
siguro iti kinabakit na na. Iso kas jay. Adun ti marikrik na na. Kat ipantayon ay iti ospital. Iso nga ro da pag-awidin da ka manang. Napagtutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang aramidin tayo. Ngamin, do ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan kuha na. Sigit agander tayo mak iti trabaho. Iti kas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dit na. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Oh, kumusta ka ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dagiti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng nakano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, bes. Ay hala, apay nga ta insardeng na? Naibus ka no ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanun analagip ni mami adinamag. Una yan. Sana balian, saan mat adelikado ti kasasaad na ita, Bes? Okay ka no mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid damit laang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwa na ita yung hospital? Ni mami, kandag iti do ang kapsat ko. Ah, mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggat ni Lola. Ray, apok. Apay, Lola? Awag man ni manang mo, Arubit. Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na, kat makaawid. Aywan, nagbiityal daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod apo. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panaglualo tayaw. Arabidan tayo lata tinainsigudan a kaugalyan tayaw. Amang lagip kadagiti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang ro den Lualo. Adda pa'y maparte. Wan apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Ang mga nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Ah? Isaya best. Oo! Si Maranta ka kaya. Siyempre mo't si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mo't ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin na sumurotak mo't iti panagawid mo, tamapasyar ko mo't di lugaryo nga. Wen nga rod best. Saan mo't ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat lang ang gundaway makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang, manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola! Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Kat sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. Nung ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barokong ko. Manang, Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. napigsa pa di kalman. Nag-iisang pa di ko nakagawid ka. Pag ma'am,
Basta matmatan na kusbo iti nagtugawan na itigid ti kama na. Hindi bangunan mi. Saan mo nga gang angas? Unay matan ti kastoy. Apay adi nagnauray. Apay, Lola. Manang, Pakawanan nak, Lola. Pakawanan nak, no italaga nakaawit. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. wah, kumusta ka, Bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunotek nga ron. No agsubli akpay when no agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Diyak mo, bes. Aging gait. Kat mariribo ka nakpailaan. Itiyan niya. Diyak mo. Basta diyak mo, bes. Ay, haladay to'y. Diyak nga ron ang muno ayan ti parikot ita. Tingat na trabaho. Wano siya ka mismo. Ha? Kasla ak makon konsensya. Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo na kitang ibagbagam, Bes. Saan ka maawawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awanak. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Italaang amamiris ko ti amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Wala. Husto ka, Bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsan ka para iti pamilyam. Wan nga rod bes. Nung amin agpakada kat saanan nga agreply. Ti amok, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat addamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilyak. Banag apagbababawiyak unay. Ay, workaholic ka ngamin, Bes. Pudno amay ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot, ano adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganern. Pudno unay date na, bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa asulnitam, dagiti nagkurangam iti pamilyam. Ure awanan da lolo ken lolam. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam ati oras mo, best. Sana puro trabaho. Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti bulod tayo abiyag. Iso habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman na kadagitang advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilyak. Tapno awan to ti pagbababawyak. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas.
Imbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngag. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat, tinta ikan biyak. Daytoy asurat, kat nagapu ka ni pagayam tayo, nga Romeo. Kastoy man tilinaon, ti surat na. Dear Miss F, saan kami nga iso ti baknang? Sakto laeng ti adda akabibiyag mi, ngam na nga to ti standard ko kadagiti anak ko. Ti kayat ko, kat kanayon nga isuda ti bida, uray pa'y idi agad adal da pa'y laeng, nga aging ga ita ta agtrab-trabaho dan. Ngam may sa kadagiti kambal nga anak ko, tinakapoy ti pakinakam na. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Chanel iha, anya nga iti maawat mo nga incentive. Tas ikamat ti Employee of the Year iti kumpanya yo. Trip to Hong Kong, mama. Ha? Tour? Talaga, iha? Itugot na kadimat, Janelle? Siyempre, di mat imbagakan ka. Ano sa dino ti ayan ko? Rumbang laan nga adda ka mat. Ni mamam lang ang titugot mo, Janel. Papa, Oh, Janos. Agtrabaho ka mo tanasaya. Tapno makagunod ka mat iti incentive akas ka ni Janel. Sana day dala umasasa ka iti kambal mo. Uwan papa. papa, Ni mamam ti ikuyog mo. Tapno makapag-relax mo, ha? Sigurado na bambanugan. Nabambanog ang mga sasikaso kada kayong agkabsat. Ay na, okay akla ang mat. Obligasyon ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Kan may sa nasaysaya at matlaang nuda kayo nga agkabsat ti agkuyong nga agpahongkong. Enjoyan nyo ti agpasyar habang ubing kayo pa'y. Mama, dakailatan ka ni Janelle ti agkuyog. Ngamin, saan kayo pa nakapan iji Hong Kong? Sa nabalikan niya taubingak pa'y, mama. Barang makapanak tumot iji abroad into next year. Nood danton ornong ko. Kasano ka makapasar iti abroad iti kasta galad mo? Papa? Amangan kitdimet no kanayon nakangaong tantibos mo. Gaputasan ka ang makaperform na saya iti trabaho. Papa? Tuladan na Janelle. Uray di agad dadal kayo pa kanayon na nga iso ti valedictorian. Sigamay, puro kulilat. Janos. Di mo lata ko man ingkas kaso dagiti imbaga ni papa. Nairuama kon ka ni Papa, Janelle. Kan may sa pudnumot ang nalalaing ka nga miti siya. Dakkel tinagdumanta. Ore naggidanta anayanak. Ay na, saan mo't kat asikat ay makuna anak kapoy. Simple ka lang nga minatao. Saan ka akas kanya kabida-bida. Di nakpakadanagan. Sana ka sa pulan nga i-comfort nakpay. 25 kon. Duan adikada amang mangig ko dagita ka ni Papa. Iso saanan nga issue dahi ta kanya? Ngam sigurado ka kagin? Ani mamati kayat mo nga itugot ko ijay Hong Kong? Final ka din day ta a desisyon mo? Well, kunak lang arudan. Sige, sikati makaam mo. Ngam inton si kamot ti agka-incentive. Wano inton makaurnong ka. Agpasyar tanto ijay Korea, ha? Tegat mo na. Di mo't dahi ta ti may sa kadagiti arapap ta. Ti makapasyar iti na duma-duma a lugar iji abroad. Wan, kat amok amatong palday ta. Janos, Ma'am? sikat ti ibaon ko iti branch tayo iti Singapore. Ha? Agsagana kanwan? Ang, ma'am, apa ya siya? Anya aklase ti saludsod dayta, Janos. Kuha ma'am. Tsak kayat. Amangan nga minun jak kabailan. Amangan no, malugi pa iti kumpanyayo. No siya ti baon nyo mapan iti Singapore. Dakkel nga na project daytoy. Jak sa kabailan, ma'am. Kabaalam dayta, Janos. Kat no siyak tinang pilikin ka. Apay, awan ka di pa nagtalag mo kanyak. Ma'am, pasensya kayo.
Panag ko nakit nakurang pa iti kabalak tapno mapanak ijay. Agbiro kailangan iti sabali nga ibaon nyo ang mapan iti Singapore, ma'am. Angam, Janos, Pasensya ko yun, ma'am. Jack kabalan. Oh, kumusta ti biyahe, oh? Ay nasayang tasaan ka si Murot, Romeo. Sa napali, tado pa ti sumarono. Masigurado nga do pa ti incentive sa maawat ni Janelle. San ka ni, iha? Ay, uwan papa. Anya ti amo tayo. Ang mga ni Janus tumot ni Ada incentive na. Awan latamu ko ni ti dadya tao. Aywan gayam. Ayan ngay ni Janus, papa. Ada iti trabaho na. Kinuna naman itay nga overtime. O sige papa, mama. Urnusak pa'y dagiti gamit ko. Adamat la ka di pasalubong yung kanyak. Taimbilin ko a ref magnet, Juliet. Ada ka di? Siyempre, ada. Amok ngamin a koleksyon mo dagita. Iso agim mata nga. Magyaman ha, Juliet. I can stand to fly. I'm not that. Hoy! Ha? Ay, makakigkigtot kami. Ano tararamidam dito yung silid ko? Anya ginamwa? Nga, anya? Saan mo kanu nga inawat ti promotion mo nga agpa Singapore? Ay, dayjay. Ay, uwan, jak inawat. Apay, sayang ti oportunidad. Ay na. Anya ka kadi. Singapore dayjay. Puro foreigner ti i-handle ko. Kastamat dagiti tattao a meeting ko. Anagga po iti international companies. Dahit nga rod kat, sayang. Nagdakkel nga opportunity. Saan nga amin kat maikan iti kasta at tsansa. Ay, Diyos ko. Maipakitam kumamatan kini papaan nalaing ka. Saan ka nalaing, Janel? Saan ka fit itikas diya trabaho? Naragsaka ko ni itikas to trabaho. Kontento ako nakastoy kapintas ti trabaho dito Pilipinas. Ay, anya ka matan, Janos. Anya ka kadi ang klase ti tao. Sigurado asaan da ka nga ikan itikas diya nga offer. No saan mo akabailan. Huston, matitilang ang tilapayag ko kun ka. Tinasayat. Istoryaman kit di. Idinapan kayo di Hong Kong kun ni mama. Yakamukan ka. Makapasurun ka ang kasarsarita. Oh, may promote ka manen, iha. Talaga proud akan ka. Thank you, Papa. No kasta dakdakelan ti obligasyon mo. Wan nga rod, Papa. Iso ka sa pulak ti ag double effort. Oh, sigama, Janos. Papa. Kano ka matamay promote? Manunatawan mo iti trabaho. No anya ti posisyon mo iti nang rugi ka, isupay laging kaita. Diya kaya ti may promote, Papa. Ano niya? Okay ako niti kastoy, Papa. Ay, unay ka matan. Kontento ka ni ti kasta posisyon mo. No awan sa pay urnong mo ta nagbasit sa amat ti sweldo mo. Romeo, husto daytan. Adda tayo iti sango ti makan. Dahito'y tumat ngamin nga anak mo. Romeo, Ni Papa Mat, husto ko man dayta. Kontento ka ni ti kasta trabaho, Janos. Saan ka ginastusan iti panagadal mo? Tapno kasta lang ti maragpat mo, ha? anya ka ka di Romeo. Kunak mat, adda tayo iti sango ti makan. Pasensya kayo, Papa. Sorry. No, Jack, maabot ti standard jo. Dahito'y ti tandanam, Janos. Awan anak ko anak ka po iti pakinakam na. Nawatam. Janelle, ha? Adala man ti rabi, eh. Apa, di ka pala maturo. Papa. Adda ko makayat ko nga ibaga kada kayo.
Anya dayta. May papan kini Janos. Apay ni Janos. Amoyo ka di ang mapromote ko man iti trabaho na. Actually, ijay kumapay Singapore ti pangipanan ti boss na. Iso ti mang handle iti office de ijay. Di na inawat ti offer. Ay, nakapoy talaga ti panagpampanunot ti kapsat mo. Ay na papa, ikatin nyo kumanday ta pa nagsasauyo kini Janos. Saan anak kapoy ti kapsat ko? Ay, pudno! Adayo nalalaing ka nga miso. Agkambal kayo, ang madayo na sirsirib ka. Talaga dakal tinagdumaan nyo. Papa, saan da kami kuman apagdiligan? Papa, agduma kami kini Janos. Ngamket di, agpada kami nga adda kabailan na. Wano mako na atalento. Saan la ang asyak tinalaing, wano adda muna. No ar-arigan, nalalaing paikit din ni Janos ngam iti siya. Iso na laang tadi na kayat nga agawon ti atensyon nyo. Simple laang ngamin atao ni Janos, papa. Napukawan sapay ket din iti talak iti bagina. Takanayon nyo mat ngamin nga ibaga anak kapoy kan nakapsot. Ngawan amo na. Ket daytan tinaimula iti panunot na. Iso nga uray adda ko man napimpintas nga offer iti trabaho na. Di na awatan. Ngamin, ti amo na. Ket talaga adi na kabailan. Kwai. Papa, agkabsat kami kini Janos. Saan da kami kumaapagbalinan nga agkompetensya. Ipatpatag ko ti kambal ko, papa. Kadyak kayat asaan aparehas ti trato yo kada kami. Agpada kami nga anak yo. Iso asapay ko ma. Tapatas ti panangipatig yo kada kami. Janos, once in a blue moon lang at dumting ti kasta nga opportunity. Jack nga rod kaya't insan. Okay, dito yan. At dayta ka man na minsan. Ay, daytan chikon kunakan ka. Idi da mo, binagaan na ka ni boss tayo, amayasan ka di Singapore. Ang hindi mo kinayat. Dak kabalan ti kasya kadakkel ti trabaho insan. Ita, di mo manan kayat. Sayang insan. Libre 6 months training iti abroad. Na makalpas ka ti training. So, sigurado ma-promote ka iti nangat nga to a posisyon. Dumakal pa ti sweldo. Kaya nando ti agbalin nga incentives mo. Insan, career advancement daytoy. Di mat ko na makayat mo ti makaurno nga dagos. Kaya saan ka kadi nga agar arapaap ang makapan iti abroad? Nabayagan dito ang arapaap mo. Sana yan, insan. Akadwam ti kambal mo. Insan, takil atulong dito ikan ka. Hindi mo paluspusan. Sayang. Sigurado secured to mo ti future mo. No bilang laeng. O, Janos, umuna ako na rumuan, ha? Adda nga min meeting mi ita. Masapol ang masapa ak iti opisina. O sige. Oy, tay balon mo. Ang mga numalipatan manen. Ayun, gayam. Amom, the best ka at talaga akambal. Iso nga ipatpatag ka unay-unay. Inak manen paggigilan, ah. Naka-reserve iti agbalin a girlfriend ko dayta niya. As if ever since awan pa'y inyam amom ang nagbalin a girlfriend mo. Ay na, nakado ka manen. Alam ki din ti balon mo, taingkan. Ang mga numala daw ka iti meeting mo. Yes, sir. Mapanakon. Janos, iho. Ha? Papa? Dahito iti usuot mo itawan. Ne, anya dayta, papa? Kas makita mo. Long sleeve. Kagat-gatang kulay ti dayta. Plinansya ni mamam. Papa? Dayta ti isuot mo kat ibagam iti boss mo nga awata mo ti offer na. Ha? Kasano yung naamuhan, papa? Kinasarita na ni insan mo adan. Hinuna na adi mo manan kayat nga awatan ti offer nga ag-training kay di abroad.
Pa, amangan ngamin mo. Anak ko. Sorry Pakawanan na kumano kanayon ka tagtagibasitan. Kan ikumpara kan ni Janelle. Di gamin kayat ko. Ket mas ag-effort ka pa'y. Diyan mo, amadigayam tinagbalin a resulta na. Tanapukaw mo ti panagtalag mo iti bagi, mawano ka ba alaman ako? Iso sorry, Wen. Papa? Amo ka na laing ka. Kaya deserve mo dayta a chance. Iso pa nga si man ako. Awata mon ti offer da kan ka. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga ikan biag ita, ket inpatulod ni pagayam tayo nga Joan. Manipod, probinsya ti San Juan, La Union. Nga iti agdama ket agnanaed, ijay Canada. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Lerma Sibi, ni Ma'am Helen Duna Martinez, kastamatan ka ni Ma'am Rosemary Soriano, ni Ma'am Vilina Flores, ni Ma'am Ruth Garcia, ni Ma'am Lori Manabat dita Dubai, ni Ma'am Bing Soriano, ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Aurora Flores, kastamatan ka ni Sir Raymart Daluzon. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Sapay kumata di kay mauma amang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Bueno papagayam, inta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Joan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kapiyakan ragsak ko mati adda kada kayo, kabayatan ti ingkay panangibasa dito'y nanumo asurat ko. Ilingad na kumalatan itinagan nga Joan. Kas kadagiti padak anaayat adumdumngag dito'y programam, nagsuratak takayat kumet apaidrama to'y padas ko ajak tupulos malipatan. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Dahil ti resulta ti examination ni Nanang, hindi nagpa-second opinionak, Manong. Sana nga dahil Manong. Kinunapay ti doktor. Swerte ka nun, numadanon na pa'y ti mabulan. Apay nga tayo lang imbaga. Nga dagayam na dagsan ang sakit ni Nanang. Ay na, jak gamin kaya tamay na yung nagpay ka nagiti pakakumikuman yung anak ko. Pinadas ko mati nagpaagas ngam talaga siguro asaan akong nga gimbag pahay. Di mi kaya't amapukaw da kayo, Nanang. Ipaagas na kayo, Nanang. Anak ko, naaklon konti amin.
Nalabit, akayat na kun apaginanain ti Diyos. Nanang, di kay kumamit agsaw iti kasta. Nanang, sana bali ay tadatakil kayo matan. Amo yung dinasayat kan saan. Pinadakil kayo matan nasayat, anak ko. At damat na talgad at trabaho yo. Uray panawan kayo. Saan kayo itong agbalin? Akakaasi. Apay nga, Joan. Apay nga, di mo matan ka ti makikalay sa kanyak. Saan mat nga iti kasta maikan? Di kayat ko lang. Itantantapay lang kumati panagkalay sa ta. Iti anyaga po. Apay nagbabawi ka. Michael, ada sakit ni Nanang. Ada cancer na iti matris. Anya? Wan, katsigon iti doktor. Swerte ka no numadanon na paitiin na mabulan. Michael, sapay ko matamawatan na Kayat ko nga ipa iti oras ko kadag iti nabatbati paya panawan ni Nanang dito'y lubong. Ang kasanuak matay na. Nabayagan nga agurura Talo tawantan. Michael, saan ka di mabalin nga aguray ka pa iti basit lang nga panawan? Awatam kumamat ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon mi kaninanang. Kaya't ko lang mataparagsakan dagiti nabatbati pa nga oras na. Sige. Mawatan ka. Ngam sapay ko ma. Taitid mo man ti kayat ko. Dumngag ka iti bagak. Oy, Joan! Kinunamit tayo mabisin ka. Iso ngay may ta dito'y kantin. Tapno agmerienda. Ang mayat ko kuan. Di mo mat ka ng ti order mo Nakadaday ti nakaiturungan ti imatang mo Hoy! Manungal daw nakasta ka Awan ka ganay gayam. Gapo ka di ka ni Michael? One friend, Apay, saan ka di manugot? Ngaitantan nyo pa lang ti panagkalay sayo ko ma. idi damo, di na kayat. Ngam, imanugot matlaang iti may sa kondisyon. Ay, wrong! Ano ba yan? Di mawat pa ti kondisyon? Awan mo't konsiderasyon na dahil lalaki. Amo na lang arudan ti kasasad ni Nana Rosita. Friend, Isumit lagayam adi nakaunay kusuksukunan na yan. Oy girl, aguray ka. Anya nga dahil ta kondisyon na ako na. di kayat na kat, ada mapasamak kada kami. Ay, wrong nga talaga. Ay, Jackman magustuhan dahil ta lalaki. Dahil taki din ti pampanunutan na. Ay, was. Tapno makasigurado kan nga jak to isukat iti sa bali. Kan, tapno mapanagnagkak no talaga amatlaang nga ay ayat. Ay na, nag-selfish dahil ta lalaki. Saan la dahil ta? Insecure pa Oh, anya nga ti insongbat mo, girl. Siyempre, jak imanugot Ngamina, di kayat ko kataggalay sa kami pa nga umuna. Sakbay ti amin. Kayat ko analinisak nga idatag na iti altar. Ngam, isumat ng tigimurana kanyak. Pimanaw lata na sana nagpakpakada. Kataging gaita. Di na kun in-text kan inawagan. Sige lang, Pards. Uminom ta. Pare. Kakaiso na nga ta kang painom, di aginom tayo. Huwag magmangiparparit, sana ya. Di mo ni palagip pa pare. Kagurgurak, dahil siya babae. Pinatgak lang arudan, tikid daw nang itantan mi pala ti panagkalay sa mi. Di na pinatgan ti kayat ko. Nagadumat kami tayo kursunada kan ka, Pards. Agam dajay pala ang matadyo ang tinagustuam. Kasla... Kinapudno na pare, kaslag babawi ka ng ururay kan kuha na itilaspod ti talo atawan. At na solusyon day ta, Pards. Tapno mapukaw ti luksaw mo kanid Joan na kayan ayat mo. Ha? Solusyon ko na pare? Wen,
Anya nga ito, solusyon. Egat mapan ka iti ayan ni Roda. Patay na patay kan ka na jay. Sigurado asol ti problema no pan kay di balay da, pare. Hello, friend. Pasensya ka na. Itakla nga naka-callback. Pinadigos ko pa yung ngamin ni Nanang. Pinakan ko sakto pinagtumar iti agas na. Okay lang, friend. Mawatan ka. Anya ka dito ibagan. Nakadado matamis call mo. Ay na, di ka kumamakmakla at itibag akwan. Ha? Anya ka dito ita, Marco. Ada ka di parigot? Ay, was! Ano pa yan? Marco Asasawam. My name is Maui. Alawanan. Maui no Maui. Anya ka dito ita. Kwa? Ni Michael, agkasarin. Anya? Domingo kami lang asaan nagkita? Agkasaran? Ti awanan ba in? Anya ter aramidam ditoy. Adan asawam saan ka di? Pangasim, tagsarita ta ko na. Awanan ti rumbang apagsaritaan tamay kan. Iso apumanaw kan. Ang mga nuumay nakpay apaan ni Roda. Chuan, napilitan na kalaan ng kikalay sa kan kwa na. Gaputa mabuto nga kadagiti datakal na. No awan inaramid mo kan kwa na. Awan nga ron ti rumbang apagbot ngam. Si sasagana ang mangibate kan kwa na, basta sumurot ka kanyak. Agtaraitan, umadayo ta. Takayat nakpay nga aramidan akabit. Amumot asi kati ay ayatak. Sikan tumot ngamin. Di mo pinatgan tikid daw ko. Apa atin mong panak? Tapno makariing kay iti kinapudno. Ah? Di nakpabasulan iti kinalupoy mo. Tapno ibagakkan ka. Jak tupulos isukat kan katiinak. Iso apumanaw kan. Ha? Jakon kayat amak kita ti panag-group-grupam. Panaw! Joanna, Jordan, anak ko. Nanang, ada kami na dito isibay mo. Pasensya kayon kanya ka. Kapo kanya ka. Marigrigatan kayo. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya nanang. Ipatapatag da kayo. Si sasaga na kami ang mga iwan kada kayo. Kadwak ti kabsat ko. Pudno la unay timbaga ti kabsat ko, nanang. Ay na, nagkasatak. Kapunta pinaraburan na ti Diyos ti anak. Kas ka na kayo. Nanang, Pwede ipapanaw ko. Ah. Dawat iti Diyos anamarso. Kay ka na kayo pa iti ano aswerte. Ah. Kamuta na saya kayong anak. nanang, di kayo kumagsaw iti kasta. Saan kayo mapukaw kada kami? Agbyag kayo pa iti napaot. Nanang, kasapulan na kayo pa'y nanang. Pagkada ako. Ha? Hoy, Michael! Anya ti dakas nga angin anang iturungkan ka dito, hoy? Kaya't ka kumakasarita, Maui. Amok! Isungarod nga imay ka dito, ayan ko, ha? Pangasi, Maui. Di na kumakaungat, ha? Oh, anya ti maipaikuken ka? Kaya't ko tagpatulongkan ka. Takasaritak ni Joan. Pangasim. Amumot saan ka di? Da kami ti agayan ayat. Da kami ti agbagay. Aguray ka, ngamin, natayan ni Nana Rosita. Anya? Nakamasayag di bangkay na ti mismo abalayda. Ti kasapulan itatigayem ko, ha? Kaya, ti suporta kan panakipagladingit. San ada ita, selfish a panagayat mo. Oy, Michael, pangasim man. Pumanaw kan. Makadisturbo ka kaya iti trabaho. Makipagladingit ak, friend. Manong Jordan. Agyaman kami, Maui. Agyaman kami, friend. Kadwak dananang gantatang. Adada iti ruwer. Kasarsarita dadag iti daduma pa akakabagyan nyo. Uray mo miyakas ti tinapasama ka ni nanang. Makapaladingit lata.
Narigat latang aklunan. Gaimbati na kami ni Manong Jordan. Makapalagit-agiti pa na nga si kaso na kada kaming agkabsat. Uray kasto'y kinapasama ka ni Nana Rosita. Mariknak anaragsak ti ipapanaw na. Gapo, taimparik na yung ti panang ipatagyukan kwa na. Friend, jak agilimad kan ka. Iso nga ibagak tinapasama kiti Rabi Apay, anya ka di day chay, friend. Napan ni Michael Yabalay. Agpatpatulong tapno makasarita nak ka. Napuskol ti rupa day talalaki. Saan langin ngagpakpakita dito'y taamangan na makaraman kanyak. Naibagakmat kan kwa na edin. Jakon ka sa pulan pa'y. Namimpinsan kon alinipat. Kan maysa, awanan lugar na dito'y pusok. Isupay Isu a pinapanaw ko adagos. Talaga nakasagana amin nun, nagitibagahe, mading ko. Wan manong, excited ak nga rodan. Kamaudyanan na. Makapanak matlangan ni Canada. Sapay ko matada na pintas nga uray kanyak ijay. Namama kakastading ko. Masigurado ka di nakabaybayan daan ti ka ng kalijay. Ay, mabayaga di tagkita din ko. Ni manong mat, mabalintamat nga video call Tapno itikas ta, kanayon matlang ti panagkita ta. Sa bagay, high-tech itan ti panawan. Adan nagiti cellphone, computer, mabalil na pag-video callan. Wan nga rod manong. Ala din ko. Agad nanad kanto ijay Di mo baybayan ti bagim. Wan ka di manong. Kan, di mo liplipatan, ti kanayon ngayon yun ay unay day dinanang kadata ha. Siyempre, ti kanayon ako mararag iti Diyos ana marswa. Agpaiso day ta, ading ko. Iti kasta, di na tayo baybayan. Kat kanayon na tayo atarabayan iti rigat kan namay.